Tun tum kan video wa chuan barmaram liap nghawng chiatna le thil thleng hrang new second mulem lote karun lor khom ve do ni Myanmar nghawng mi thiza chu mi sangli do an ni toa liam tur po sing khat do an toa chin thria lo tam takan lo bokani building chim andap chu to hi za som thum vel so wala nia ground a thok tu terin tanin thiza thi sing chuang an ring ani tom ngai in volunteer te zinga ruk ron lo in zeptel vele zela wangin in nei tu te tha phanga volunteer te lu ti hai hle ni until bawan lo wangin hausa le nei nung deuh te chuan sum tam takin mi an ruaya an in chunga until lu lak chhuwa thei anga piang an lak chhuwa tira ni volunteer zinga in zep ru then khatin an lu na ina until lu le lekha poimo te chu ru chuakin anei tu te na sum tam takin an tlan tir le thin bokani mandale chen na nei lo te zinga pen olwen khopui pan an tam hlea pen olwen khopui in luaman chu apini na tawa Lirnghing ma in luaman Myanmar poisa noi level ni thin kha tuna chuan noi som vel ani to bokani mi pui then khat Lirnghing tur velem lo te chuan Lirnghing tur ta tan puin an pe ka piangin an lo in zeba voi thum voi li te an lo in tarnon thina thet kha chu bai ka tan kualin mun thang tan puina an pek na muna an lo va in line thin bokani boy noi ala ni wangin tan puina dong to le la dong lo te lis hi fel fai taka siam ani lowa hemi chungchanga hian veng tin a hruai tu te ngei in sem thei se tin an nge na ni chu ti lain mi au ngai sipai te chuan kan ma lo ka lo tur water festival atan pandal siam an du wangin Lirnghing in an chen na in ati chiat chen na nei lo kholaya riak te chu in sa seng tura an ti thu PVTV news chu na tar langani tua chungmi pakhat chuan mandale khopui kongsira an riana muna sipai hawn lo kala water festival lo turatan pandal siam an du wangin lo in sa seng turin min ti ani ati anramin siat na sa takan to laya hlimhlop bol na turatan an riak mun an son tir chu an ril ronat le thua soi bokani Lirnghing na sa taka wangin mi sang tam takan thia chen na in tam taka chia khovel hun sang atangin mitrom ngai le chan chuak tu polten chan chuak na thei to pan chu lain milong le sarkar chuan he water festival hi manani tur thu nimin khana puang zarani tin barma sipai te chuan mandale khopuya Lirnghing in ati chiat in nei tu ta nena ni som panga chunga an in chiat ti 5 vectora an nor thu tol chumi pakhat chuan PVTV news a fil bokani sipai hawn no kala ni som panga chungin nang manin intify lo ani chuan awa in kan ti chhewakang min ti ani ate tin barma sipai lam hian tuna chuan sagain khopuya ramdanga tanga tan pui tu polte an lu phalsak to ma se Lirnghing ni le tu khan tol chunga tanga tan pui tu pol pakhat chu an lu phal lowa he tan pui tu pol zinga mi na tarlan danin sagain khopuya Lirnghing tur te ne na tangin tan pui tu rangin na kan dona wangin kan kala man ruate po kim sang takin kan kenga chan chuat na thok tur kanin po cha mek lain barma sipai tho pui piu so thi hon run thenga khoi ta run kal ngei ni tu thu pekin ngei local tu ne na tangin nge phalna in lak ti min win shep nuwa police le sipai an ruai le a police le sipai ten run thlen chuan dil chu takin zo na hrang min zo ta khoi tangin ngei local tu malak na nge PDF in niem khoi tangin nge poisa in nei ti min zo khrep nuwa chuan an ne na phalna lak ma sak phot angai thu min thrila phalna lak kan tum chuan kan puten hena kan thun le phot angai an ti le a min nga tir le ani dik tak chuan heng chiat na te hi an ngai poimo lo nin ka hria chu wangin keini po kan let le ta ni ati barma sipai te hian heng an che dan ten tak te hi khovelin an thriat an hlo wangin khovel media hrangin ram chung lu an dil na chu an nol veka lu an phal lo ani ole tuna chuan new second mu lem lo Lirnghing awanga chiat na tale ape bom lor khomi lo thir ho teang he khurlian tak hi Lirnghing no khan demo so khuwa muania tol chungmi pakhatin DVB news afril danin Lirnghing na taka wang khan he khur hi alo ringota thingkung te chu achunga hian an kalut veka voini thlengin ala chima achung po mu theilo khobina thu kani ati he khur hi fiza bial vela sawania voini thlengin aleite hi ala min kha renga an rin danin alo bera fitza aya thu kanian ringani tin Lirnghing in tan na epicenter bul vera chuan video kan buang hian leikhi ka klian taka siama he leikhi hian chimle mara then phoka
achunga hian car te pawh talu thei hial ani tin helai khika khi alen mai ba ka athui ema wangin satellite atang pawh hmu thei ani thu DVB news na puang bawk ani tin Lirnghing na taka wang khan epicenter nai mai ba ga ko hrang chuan tual zo le tui chhuna tangte in chir le tui ron ir chuaka khola ya luang huma tual chung mi te chuan nun phunga ti khailak le thun soi ani heng chir le tui te hian tui tan lai ti bol go veka wangin tui in tura har sanan tok na sa hle bawk ani ole zol nei der te hi engsa khuwa polo omani ange he nula po hi amin chu emi sanania Burma chuan dragon fanu ani lo le felok thei anti mai thina ni budi so hian dragon hen ngai sang ema an sa khona bet ta dani henu po hian dragon azol thin thu soya chutatang chuan malam hun hriat lok theina anei ta ni ate Burma chena rang kheng thin te hi a hriat lok thu soi fowa ma se chiat na khen nuwa chau asoi chuk thin thungani ton tuma Lirnghing bo kha hriat lok thu soya tin kha mini khan enge mo wangin thin rim leya chu bawa Lirnghing kheng ta khani ate Lirnghing lima thu pos pakhata chuan ka thin rim ngam tolo ka thinare ma piagin Lirnghing zia asoi na hle mai tin arun posani hetia thil khelok theinia in soi thina wang hian TV news program pakhat chuan game pakhat an khelpuya chu an hla play tur lo soi lok zelani ma se he nu thil khelok thei hian pakhat ma soi dik lo thungani tin Thailand a poson zol nei dera na ve thau mai he Thailand nu aming mo palai hian thathum kalta tang khan a hriat na tangin Burma Lirnghing tur hi a hriat lok thu soya ma se midang hne na ka hril ngam lo ani ati he nu hian Thailand a quarrel chiat na le thil engamo lian tham a viral a piangin a hriat lok thin thu soya ma se a then nuwa chia soi chuk thin thungani ole mihring ko chunga ramhoi lu thin ti chu kan hrethewa Bible nge po kan hmu ni kha he nu kumsom ngami vel a ming tarlan lo ko chunga po hian building chimina del nan pating pakhat tharawa lu da he nu ko chunga lu lim hian min tan pui ro ti na au chiama ti chuan a chunga eng thil nge theng tian zo lu chuan building chimin an pa fa del ti soya a fa pa la dam le dam lo an zo chuan a fa pa po thi to thu soya ni ma se an pia building a tlangwal pakhatero ala dam thu soya chu tlangwal ke chu alor chuak ni na soi bokani afa paruang omna lai vel an zo chuan building kila om thu soya tin an bula hian tharau pathum dang an om thu soi bokani tin henu aming tarlan lo ko chunga po hian hotel chimina del tak mi thi tharau lu ve boka he hotel chim hian ama le mi som pasari a del thu soi ni budi swam ti taka tun tum Lirnghing a hian hetiang lam thil thleng hi soi turom nuala chine ati ti yaw ye zani tai pi lo so bi yo twat thok da a yin yet ti dong le ya he tlangwal po hian chan chuat na an thona thil thleng chu soin building chim chunga in omem tin kan awa ti chuan building chim chunga tanga thir khong ri kan thriata wangin kan haya nula pakhat nungtamin alo oma kan lak chuat nuin chu nula chuan atanat noi chia midang pakhat la dama om thu soya chan chuak tu ten tunge nian zo chuan ahna thona api ani thu soya ma se api chu Lirnghing ni khan thiak mu ni dei to ni ma se chu nula chuan an chan chuak ma zong po khan an in piak reng thu le thir po kha api khon ri ka ni thu soya beidong lo tu le chhel taka om turin a fui reng thu soi pokani ma se ami soya chu Lirnghing ni tang to khana thi dei to ni amak ve khop mai ole a to beratan bonus video lo thir ho lok te al